Hiya, 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 tia, ha, ha. Bek kaplong nami gesun. Kati ke cara ya kakun ke aku tuh nah. Karena hanya orang gesun yang bahaya coba najo hadodro. Wacut, nyok sang na udah mula. Tia. Kasih. Hanam pun mula. Kapa habis watte mantau. Kahek ku perayu, ku bibu, ku rabaje. Ku jok sekolah dengan bak beut. Kak Dayo kata mula. Bibi ada gara kata. Ku nak jak sajan mah. Bek. Halo, La Kolon. Pere. Ya. Ya, halo. Jala ju, lon kam cupeku. Jino ju kujak kenan. Sorry, the number you have dialed is not in service. Hua, 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 hua. Hia. Cukup. Hua, 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 hua. Ja. Hah? Nak pulut Aceh? Pulut Aceh. Hah? Pulut Aceh? Pulut Aceh greget Nusantara. Pulut Aceh greget Nusantara. Pulut Aceh greget Nusantara. Diolah dengan beruh santan dan gebalon dengan on pisang telayu. Untuk rasa pulut yang lemak mabuk. Mangat! Lekit tat pulutnya. Pulom tak jilet ngebodring. Pakam you. Pakam. Lemak mabuk. Pulut Aceh greget Nusantara.